no edu enum mfiempim yenu ene aduonu enumu ene we Ghana this year no nine wanya bo liberty adokrum yenu na chiripo enson kasa video so ena wasugusu ya wutie ebra wi aduru ensama wodo ya asamufuo nam na dawro maso waso no sokrogen ede ama yensi hu kondwane yekenkan emfa ma won de wosumba ye wode eno ere yede bana fe yekenkan kama pa enso ede aba ye kai wo se wo Facebook no yedam eye my liberty fm my liberty fm my no ye my now the liberty fm aka ho berepam ye bade bre ye bekenkan wadwe nje nyina so ede ma like na share ni nyina enso ede emayen yede asede ma brantie adb na dawroma abrantie ena ode akọ Facebook ama wunya bi ahwe na wanya bi so atie kama pa wadwegyen fagu o man na berepam yenso yenjebre na yenkenkan kama pa emfa na mpani aka to se akwanso sam wodenti ena wotontaso tunsu ani a wuyi enkawa ede ebane senti ensem no emu atwatwa wuro ni ani ntini bia jadi bana fe yedi asom wakase boyimu ebi enese kane abai crash penny ede ma kontom rabaton peso anesu enumonyamfo yosen amwa ene wode adesede pa ede ato ho de amaga na mampeni se wabra wo ba bepiemu ewo ne peso asui akuafo haw no onka ho asema wono na wo ensem foforo mu no eye nyina ye nim sem se ban yi eto ba ko ya wode aba ochina da ana mpanifo nhihye mu no eba na ba be ye adwuma ne poto kasa mu no your friend say energy sector levy no and I'm so man penifo bia kasa say aban na be ya wontwensen na nanu ada ablekuma not abato onpeso ane so abato ekọ so pinten ni ntokwane adade ya political analyst bi waba be twabo NDC ni MPP papa mo betin sem ni nyina ewo kasebo say NPP ni NDC no wono ana akoye hawa wo mama ye brewu enti ntwamo no de no ano no na ye kasa yi enwa akonya say assembly member bi say we assembly member na say wo be ye adwuma wasa wo ye emfa wadi nto aban bia so abusua ense bi afoforo pii ka ho bi ene yesi hu kondwa na ye kenkan de ama o se liberty adokrum yedu na chiripo enson kasa fidie so ensam ya wodo ya samufo no wadawro ma waje bre na waso no sokroje ede ama yen meka wo se wo ene awie yen kase ebo ya yede aba na yede som wo no akingan vo ya wo ti yenka ene dai ewo kase ebo yimu eyeme osomafo kwame ouzu tikesie KOT mene afia aseda Louisa kana de sia yanje brena fe yentwa simakuma bi na se ba kase bon ne nkyeremu ankasa no je de beba na ye de aba besomo Liberty FM the giant of the west. Yes, some was say at the amount and Chebia and a Ghana man penny, and another His Excellency John Dramani Mahama, or Babefa, a Bama Jano, or Mampenny, a Ghana has said, no Indian Abosumi, and Sia and so, at the quite a young watchia and now way and now, or no Babetna Swono, and you are quite that man for Bimoisia and then the regions you are Kuni Bebre Noir. Now way and now Ababeto just say, and the J. What Babe piemu ewo hase num ni nyina eye thank you tono na ogusua ya wo ba pro ewo eye mantem ahodo no anana dadwai wa ba be piemu ewo ye western north hase num na enrada wo liberty news kasebo mu no na wosomafo kwame owusu wone eye kane mrahye bedwana se kane eye one kane abakra chepani etwetwe enkomo na wode tuja na wo kyese ene dadue Ghana man pani eba bepiemu ewo eye hase num na niba na wo ba yenim se nasie na wode eba na nasie na chie no edien na wo susu se ka Ghana man pani ba won ka ho asem emfa ma wonom na onimonyamfo ede tuja na wo kyese wamra na eye NPP ewa bemu no ene NDC wakasa bebre ede fa ye kuadwuma ho wo kyese kwani a aban na wote so na me cha ban dada na wote so no wode akuafo efa so no enya ne se kokko bo no kyese ewo fom na wakasa ya kasa
kyerɛ sɛ kwani a ɛyɛ koko akuafo wɔ si ɛbrɛ ɛdi dwuma no a sɛ meka koko ɛna afei nso atɔsodi ahodoɔ no wɔde ba bepie mu ɛwɔ kuro kɛseɛ mu a yɛn nso yɛnya bidie no kwani a ɛwɔ se yɛfa so a yɛbɔ wɔnom no ɛwɔ fam yie paa ɛno ti wabra Ghana man pani ɛba bepie mu ɛwɔ ɛyɛ ne mpɛso aso die wɔbɛsrɛ no ada ɛyɛ koko ho sɛnsɛm benabɔ a wɔnom ɛbɔ koko ntumu ni adeɛ no wɔbɛsrɛ ada se wɔba wɔ ɛyɛ ne nto abɔ mu anase wɔ ne kasa yɛ mu no wɔmfa ntumu ɛmfa ma wɔ mu na wɔnhyɛ wɔnom ɛbɔ sɛ koko ntumu no wɔbɛtum yɛnkɔ na yɛnkɔnkɔ tie oniwonyamfoɔ ɛyɛ Yosin Amo a wɔno ɛna yɛ kane aban krakye pani ɛwɔ yɛn mpɛso ayi so ye gusua ye bo apro 2024 elections no sema na NDC for eda omano pa na omode ye campaign esan say over Western North almost about 86 to 90% eye kuafo omo kire say ye run another danko akufuado ebo a ewo se odi tokoko no wo bu akuafo nti akuafo ento abama na oba obehwe say koko a sika ye tonu amano ne BECHEM miensa no de mienu amakuafo nti na ye mum de na nke expected large crop equampo no na nka sa abo no beba because no say which is 31 million na ban ne tono e wasanka na nado aban tono 65 million nti what by we are expecting say dia kakakra na koko ya she koko main season expecting say obeka bibi afa koko buo ho me ma me nom ne me papa mo ye kuafo Western North omo to tia betumi ama motivate omo kuya yo no mo ye no omo tumi ayen ne be ya ankwa ma no mo tumi nya bibi de abobra okasa wiye no anso hwa na wode to aso na wo kye se wabra na NPP mecha bandada no ewo abamu no ene wo kasa ye pa ne titru pa eye Dr. Case Atoforce wo no na mpempre ya wo ye eye finance minister ewo men wo kye se wo kasa ye pa enu to se na ban abaso na se eye Ghana man pani wo bonto na se wo kɔ ne thank you to na so da be pie mu ewo ne mpeso aso dia ene wo sre no da kasa wabra na wo ye opposition wakasa ye no won fa sa kasa ne nyina na me ye ne se wode ne nyina eba be ye adwuma fi se ne wono mom na ababa tena so a wonom ebu omayi enu ti se wanhwe kokwa akuafo pa ye die ne won kan hu se anhwa se wonom efra ban mu dia ene wonom enya shokra se NDC no wo besan so ababa tena so se ye omampani na se NDC besan ababa tena so ebiem. Yes, about the board touching and one at the Boba. Senior medical client, according to the record, any campaign message, you are to force and or yet minister for Fana or can yes a cocoa born and you know, the Chemian some you know, cocoa upon that and come to 65 million. And you know, the cannot say 500. It's a minimum, sir, yan Tibia premium of Bianca. And no, and I may expect to say one more candidate, they should do the needful. Bama a crapon of water. And I may expect to say, or Western North and other crapon. Abuseni amokokotie ye ayekane abankra pani ya de ma kontomra baton peso anu so ni monyamfo Yosin Amo a nene na wiai motiye no ma yem free onmonyamfo Yosin Amo ne nsemi so na yento akase ye bono eso na omampani John Dramani Mahama wabra oba na ve waba beye omampani ne nto abomu no ade ba ko a wo hye ho bo pa ene se oba ene small honorables assembly members obebo modern se ene bosome so akakra bi de wonom beje na la sulala akura wo masom na ve wonom de adi dwuba ajabo ajana nya bedru ene ensama enam frama mu ya betodwa ene se womampani abosika botene ya eno aba abonten se assembly members yenhwe na alawan kakra ya o hye bono wo yemfamfama wonom ensemi eba se dia na se ni je na abe yenkwa ahoma no so na yenkobɔ ho kombo onmonyamfo Evans Aka, honorable network presiding member Sefioso, honorable Eradi Asumdwe nkan wo. Enkanso. Honorable na bibia bako de. Nini adumara kwa na monso e. Eradi odi adini ye bebre. Honorable awie ya brenu santie bebo ntawu. Mami misa wo abeto dwa se sane omampani John Dramani ma shem boyi no. Wabo sika botene bi se assembly members. Bosome so alawan kakranka kremonje. Mate na samati say no presiding member ya woda Sefioso assembly no usom san yo minua medase na mfasa akonya we so na menchia woni watiefo ene Sefioso fo nyina
Minia to said ya Okano, Enra Echi, Ena or Mampanini bar or say and say or bar. Assembly members say, Mentem, who say a bread into your bar, pay allowance, Kakadia Mayano, Enra Chi in a TSS can never be true. Okay. Honorable na nyami bisa ne say mote say abedu no sign and some no mu ho no. Minia medase. No krena eye anigisem. Say aban no ahunu say sabi president ekwan bi so yetuaneka MP yetuaneka DC yetuamoka nanso na oba assembly members dia na ye de yenya hwe nanso assembly members no na ye ye banki mamufo ne pa bibia ye no mudi kan ebe boyen amane eti asembwe no ema ye hunu se ebe ma ye ho ahare yen ewo ye dwuma yemu. Honorable my yenhwe o sene na o ka no assembly members obi kura be fa nsem de mo adwuma ide mo anya hwe kura nkeye. Honorable say sika ya abai no ekwan ben so ene be fa so aboa ma mo dwuma de ya mo di no awie peye. Minua medase enkane no na o ya assembly member na aban ema o moto ina ne se obetim di moto no aye nsrahwe akonya badie na memfa o kwa akire memfa kuro bi ti se Keteboy electoral area se hwioso Keteboy electoral area sa ile assembly mo ho no ono ko ehwe Keteboy ohwe Swansea ohwe Shed ohwe Piase ohwe Matapoli Galiba Kramutintin Kapinta Manu ese ohwe nkuro be yedun kron ani nyina ese one electoral area mu eti assembly member nimpo ekwan bi so o moto a sabi sikapo de beto fango e di egusa moto emu de chinchiri sa mmea no po no ya na eyasem eduru pepi so a de ono so oni moto no anase oni moto ka te se me Ivansakai na se ono so high prage na se o high car anase ebia onante e di trisan kro nyina minu ya na to so mienu yemfa kro bi te se Aboagye Krom electoral area Aboagye Krom electoral area ekura kro bi te se Aboagye Krom Tetewayo Tete Camp Medina Jampo Asiedu Kayawurade Labi Krom Jato Krom ene dia tete so no su krom kro be se dumiensa ene du nan eti ekoba ne se oni kun epese okonsra e woni nkura hodo no so a na se woni sika na nsahwe no ayedin eno achi no assembly members minia ayiye ba kromu a uyu fuma enye yiye ya wadi na uyu fuma enye yiye obi pon ne ho a empepin so no yenchen ena timamfo ne ba ede mo haw ebetu yanim Honorable ne obobosu ebre nti yagidi nyina atum ene nyame adom enya ba aba beduru na obi susu se ne ya assembly members mo sa se ala we de anhwa se assembly man abatwo ebeboro se ne MP yetime pere no minua medase unima dwuma unsuo broni and a good worker is known by his works and I yasabe mpanifo tie me de nanso yasi before no shoe man dey work enye sa sika allowance na emma no na ebetu emu bisintidua emma ye adwuma to ho adwuma no sa wo yakwadwera emfa ho ne allowance a obeje ya kwadwero nembom 1 minute sa obesa wo somo man dia and ye emfa ho kora obeso mo man eti wo somo man yi a se bre ne so no mani so a ombesa to also jo Honorable me de wo si ene ya assembly members na nsan de mo bottom aye de Honorable nya beduru pe mamente wonka na nsan ya mo bottom aye de no afutuo ben ena wo de ma wunuanom enkoba se sika na banti adwuma no kora onye minua enokre ye wa assembly member bi wo ho a mpepe am luka sei wa body timpo se mato mama wie eti minti afutuo de me pe ena mawia no mo no ye fa mu man se ye de oman ehyew nsa da kurumpo a buman no ma enso omanfo nani dem ga not mase buman ma enso omanfo nani emfa no se yatwa ma wo se obesa gina bi wo se won san gina bi wo buman no ma enso omanfo nani it make us assembly members say mamu masika we emedada wo emawutirim enye won de
afen so mo mu tie me no so mo e mo mu sika ne se sika bi a e ye kesia ma enu nti mo de mo hawo nyina e ba begu assembly members so jo honorable me de wusi obi se bi bisa se sika no bo so mi bia ye sen minia di atete ne se busum bia eye cedi no apim eni ahasa 1300 Ghana cedis. Okay, jo honorable ma me na wase na anwumere na mi ka ho minia jo obani ya ye ne no kwabo nkombo yi eye presiding member ya wono ene gina mu edema de sia wono bo sa hwiyo so Mansini Assembly yewro no nyamfo Evans Akan ya dodo na friend say honorable network ena wote ne nka say ye ne no akobo enkomo yi nti ma me say the assembly member no mu ayedewu nti ba 1300 die any form kwasi branye say half a loaf is better than none nti wanya bia you enukune mu nka ba ne enfa kakrankan ma me nyo na obesere 1300 enyo na obesere she ba ma yen ka asem say assembly members no mu ye adwuma pa o enyo mu nyina ebinum de honorable yeah ma men kan say ebi mu ye adwuma pa because o come in person so ho no ma o mu ye adwuma mate adwuma titire nu ankasa ejina wono me so say me say me ko pribi next year me ko pribi eni obenya me kra me campaign amount me das teach my enough me ko pri oni problem ka me kra me campaign amount ebusan ya to asem no so e de amana nanu ada me kire e ya Blekuma North abatu ekwoso wo ho no mu a pinten ne menteme ho as we kwa de ponya pinten ntokwa pa ene Rambo Star yibi na wo ya huri na oda wo bi so wo fom no wo sibam no ni ade na wei na eye political analyst bi waba be kasa e dia fa nanu ada niam ekwoso e wo ye Blekuma North ne ho eye be me na Samuel Boaten na wonom e kyese wo de ade sede pa na de eto wonom de ma NDs na fen so eye NPP wo kire se emamu ma politics sebio enyi munyansa ekita mo se nipa wo sere mu ada na opa kire se sawusha eye kabima menka bi amammu na enye bi na Ghana fo ye wo memu ha se num no wo se da bi enye no kura bi na ye wo ha se num no na wo kire se ba no kabima menka bi amammu mu dia wo kire wadwen na me so ma kire madwen enu nti ade abato na esi honum no na se ekoba ne se ba ye kwakoto aba na ebebe wi echi na ntokwa mentemi ho ase na ye gubi pepper spray num ni ade ade wo twa ne se enso ni kura enu nti ne wo sre amanyokwa hodo ni titru pa ne NPP na afenso NDC se emma omumma politics me check ma menka bi no enye wonum adwen ase bi oda wonum trim se nipa no emma sa politics no enje wo mo nyansa na de wonum tim no enfan free wonum ensa fisa politics wo honum ni eba betu eye nipa yentensem a Samuel Boaten wodi tuja Ghana for no ye de democracy na say na manyofo no onipa wu no nyatumi a ope da hoden a ni wura bato politics no ni kwa say eje wadwini free wutrim say we nipa politics should not take away the sense you have as human ebinim ho a aje wo madwini ehu san krofo ni bi NPP mu ehu san krofo ni bi NDC mu say amanyosam ye di kabi mam kabi no ne fapem ya bato democracy nye bomemami mobi democracy ni nkyerese ye to aba say nipa wu enso ye bi mem ene ye Ghana de say ababia ye betulia nipa na nya no ho adim kra no let's wadi dem anaso obi apra ya bo obi ye ti obi enti ye democracy no ya no ene ye ka no ye de dada ye ho kwa enye democracy bia democracy fun tantan ye adia democracy ye won say ye to aba nso a entokwasi dia na democracy be na ye democracy you do me I do you I say odi ye mene let na me so na ye democracy ye ebasa yintimi nkoye nimti ye di nyini dawo ye daso nyina ye ABC dinim ne kwakramo no na wode to aso na wo kire se eba no eye amanyosem a abato eyade a ekita ekro bi anase o men bi akoma ye pa enu tinsi ebeto aba na sentokwasem ebebe mudi a ene wonum enhwe ne ye pa na osanso to aso na wo twese ke be yank yekoto aba mpa na kwa wo mfa emmemama emra megina ho ba bibia ye to aba bia emmemama no emra megina ho se woni akọ no nya ya hwe na ende no an se emmemama no ate agu so enu so yentinsem a wodi tuja security no ma mo akra mamboko no eso me proactive
proactive and reactive. As I saw who said, there be a impo yes for Twaba and our primary for Twaba. Name this NPP go move for him to a bit political pension and casa. Oh, and then there's so who said, we're run and your by election. By elections, a yina, retalency at Tiwa, Ayawa, Sonis, and your monina, a creative problems. Kakra. It is a bamboo kun one, as on mobile who say we be see metro men or mobile. Plenty to prevent one. Any day almost anti police for no near and Musubana and Koye. And for almost as a nano, a politicized Bibia or non so bonnet do my home or Koye near Kukuna no identity. Your bamboo seven or man 20 years. Ghana ha minimum but when you cancel military no. Go win one these NPP Suba tan tie but to aba as a Viasia baby or Ghana near the police for an echo that be dead. I see a metro for you live military and Kassam and the Kokuna Yambong. Abusafo ni yamukotie ye aya Mr Samuel Boate wano eba no amanyosem mu de ne wakwadiri wo mu ye pa nene enewie yatie no yeto akase no so ne egusu kai wo say ha ye liberty adokunum yenu na chiri po enso kasa video so anwumre no nan bre kase sebufu ada worobara waje bre asore so kureje de aba ye say obatan ne nufusuo no eno ede ye kenkan ede ama Facebook no ye my liberty fm bomaden my liberty FM no boy like say wadwentre ye fa kase no fa guo mba brepam ye baje bre na fe yakenkan edi amon ye nto akase no so ye ga say o my Ghana emra se bedwafie no wonom age ne friends energy sector levy atum na eno ene se dey o mampeni anasa ben ya wote so na ye se dey ukoto fango a o liter no ba ku bia kakran ne wanga na siri abeto so adobafo ena ne manwura mane basa so mde ba be fie tim se birim kaska no kra dada no monte so no munya nte so ofra ne utia na de we san ba beka ho na wowie se de dwumadie no na nhyehyɛ yete a na jeso twede ampo nyankopon ya no yete ase ne yengu ye ochena aya kuta won sabo so mede da eto so edunsia ena sa dwumadie no aya de se toi esa ase na aya adwuma koto fango so anam so ema enra dai wa bra kayasu otena se ewa ade ache bia mo ni so no obombode ene opani ya wone amansan edi ngita ho edma coalition of transport operators onukro ya ye kese no ono ne pani kwafa baaye edi ema committed drivers union asenkafo eku ya ure ye friend say Charles Danson ena ye ne no bonkomo ena obi sanse ore ni abani o aban no de abanti ochena wuku de okoto and fango ya 1 liter bia no de kakra beto so na chese 1 cedi no a eno ande ye ko no gym se no kure sani aban no ye ne niam ne de wonom ti ase enye eto awodo pa driver fo wonom tua no a ene we ase aban de wodi kan atua mpo no ye hu ba bi ekosi ye eto aye taxi aya omode maye tua wo memu ha driver for the tua pa na mum eto no ye bisa se ne omka se omode ya maye omode ya na akwaji sa 1 cedi levy na ye ke obeti na omso just 1 cedi enye 1 cedi on a gallon enye 1 cedi on a liter na liter no mu 9 liters 9 ko gallon mu ntine sa wo ke kasika na ode to so na bomu a ekojina 4 cedi 50 pesos for gallon ba akoso yehwe yabakwase mu a ritamu a JJ Rolling ene yewura mahama abebi o wasan ya be yewura mahama prenso ene omoye automatic adjustment formula no sa automatic adjustment formula na omoye ye ene energy sector obia ndi ho a even 30 pesos na say 50 pesos atoso at 10 pesos 20 pesos na yenkoda menyane na say aban ese bribi the agency bill na pass a bill no within a short hour. Now yes, a pass we na enya juma. Not just a boy chira, not just a bribu papa. Aha, enti eno wasem ebido na ye wei o kasa na o chem se o tisa etwe wasem no eye ne nwanwa o. Nwanwa eye no se ene wonom se dum so ya ye pese ye yifiri o mai munti na wonom de sa etwe yaba. Na onkai kra no okai se wabra ene fotosanfo ya o man Ghana bi ewura kesela 240 okogina o man mra se bedwafie na okenkan o man akwahomabo sika ade akire o man mra se bedwafie no obo bibi so se ene ye kese anyinam kane abo ya yetua no ofia awodo electricity bill ya yetua no ade se wonom abombode pa se wonom de kakra
enso atoto so se de be ya ebetimi aboa ama na edum so ya eya age ne ho mena e wo ban mu de etimi atu ase na ye de na nenso wo wasen akwakofa wi aba nokre eya akwaye se wono mpanyifo pese wonom ne Ghana fo yedi kutuma mehwe oto agro ekoba sanso na akwa bibia wo ho enti moma ye ntie ne nsam ya wode atudwa Ebi say many akwasi ma ye nyina wire mfi say wono mo ka dumso asemu na dumso yinti na enche bia osoafo a fotosanfo esoafo aye friend finance minister koken kan budget no omodi sika to electricity so am yetua meboa abe yenya 17.2% ya yetua o ye fie obi o electricity a wo meter bo fie a wo to prepaid na utua 17.2% na fe firi hi biem na energy minister se ye PS ka ye 1 cedi amfa to petrol so ye bedasu ye ne ko be nkromu a enye yie na ye sere wo se saade no omo ntwensan mo enti ene ho asem ebi ene no ya ye rei ache na ode ne nsem eba wie ye kura no ana o chechim se nokre pa ene se aban se ene wo pese ode eto bi a etesa ba ene company a chocho wuro ne ntini ya ekoba ne se fango ene enwuju bediem empo asenka adwuma go no mpo woni wono mo hia na munya kasasie ene poto kasa ye friend say consultation anso aban no wamfi kura o kire se wono na ya aban enti wakasa wo se Ghana de hye na yedi so nti wamfi ana ono akasa atwi nani ana oye na de a ope na saa de na aban ye no so kura no antwa ye kura omo ka so omo call for omo person omo ye consultation me so omo say osimesi ben ana obentin ben na omo frɛ omo say ye shi the player on the transport sector and omo e ka bi e wo mu energy sector na yi hwanom na omo frɛ ye omo frɛ obiara emri biara no omo pesika je free ye ho a na e ka wo ho na hwan wo ho akwasi mummisa aban energy minister ema ye say Tesla ye misa omo say levies na omo je e wo petrol so no debt recovery levy Tesla any boss margin any UPPF na yetua no sika billions of cedis ni what they call dollar ma yentu menka no mummisa omo say eniama na yaka omo so omo de say sika ne kotua no ehefa na omo atua duru eso me na o ka say yetua say sika no petrol bi adeda so eti yesre om ne yaka ne say abro so twa ne ekoso wo yadwuma yemu a bra yentumi enye sa oha emfa nto ye ho so yentumi mo sao ha no de ade a enhye dambo de oje to ho so kura no a emwa abushani ya yeti yeyi ayo pani ya oba omaga na mo Union of Transport Operators ono kro ya ye pani kofa baye e de ma Committed Drivers Union ya ye friends owura Charles danso ene kaya so bonkomo enrada abushia wo ani gidi akase eboy mu no amane bo abeto dwane se ene dai sofo ba maami agra dai wo se enye no wasan akọ ene court bad time you no ko fine and no ko fine I no ko totalize no ko style biabi I no ko beautiful okay and I wakọ na go for appeal say ne anka mfie no se on beji ni nyina so on beyi no so on be man bail na so ko du court no court abosa ansem na tuagu court abosa ansem na tuagu kra e wutimi say binum gina we bo say Paul ne se last day na omode ye mfa to ho no eye po bo sa no ka ko si say me bisa wo aya asem wo ho enya po bo e no mo boy no mo kwa afiase okay na Ghana fo na me to de bia me dwin wo mo ho amenti wo mo ase ma me di free eye akom dwuma mu no ye sika gari ni ade enya na wo twe wo se masesa na me bi so for pani ben nice no kotena ya wo de ne nsagu ni so aya sensebe Paul ne selasa ubodi no Yesu na ne frɛ wo mo o frɛ wo mo no de ne nsagu so ne wo manante wade ase enti wo do me kan kire yen se Paul ne selasa ye de won kogu afiase na ye de Ghana de se no ye ma ye di na enti Ghana for matena ho no masabio sabi mpredua nipa wono akasa mpo kire se wanko school da enti me de na adwene ne nyansa bitim agisika enti se de afiri mo from Sikagari wasan so de aba sorry na ebia wose wo ye true ye kan se kwa woman of God was say ye be man ye man of God ti we ni ye woman of God wo hunu wo kwan ye ofaso na sorry mananim kura kasa na me Bible ni minim se wono akasa na atwero ni die se wono akasa na yedenye wo me se obo Bible verse bu ha se no ba ko hwem na anim yo nti Bible se nim dia me man nti ohira
yemfansi ade se ye gina we so na de kase ne nyina asi esanse DJ Losky the man of the moment why krado ya wa be gina chire wo gene bre na fe watoa so ebra na nya ye be enti yensam no kra yensan mo achiri kra mfa mamo yare aseda ede ma abrante ye friend se ADB na dawro ma no de entum Facebook ema wunya bi hwe ye ewo my Liberty FM na se wuja bi ehwe ya yade aseda ne nyina ema no wo mbode moya wabo ye soro wo kase boyi so na DJ Losky aba na fe waba betoa so enso ede ama na we ose Ophelia eni ose God bless you.